Pinia dar Porpai Cap Pen Eborotom Hololong Karbiang Autonomous Council Pen Pater Pipon Sinon Kivangi Jang Mi Pochiklo ni Paing Koraner Kemate 28 April 2022 ni Longring Tepi along India Prime Minister Narendra Modi Nahom Rinji Lapen Jami Po Kripo Kritroxiani di Furong Supialong Dr. Himanta Biswa Sarma nakahumri jia phan kisi kedang nang jia putak cingki cingwai podopon pinang anak cingki cingwai por enpon bangso mayalong maijari pon Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang pensi kacari pon lapen pinang an EM MP MSc lapen Karbiang DC Principal Secretary pen danglok pinaan ki theke dinga tum chitong dunsi insamjin pen pachun por Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nithom nakahumriang bongorat amai pi kipat do pona hut ari ka chirung tang okchum prana tuma phan chegron ponji taben bangso por hutet asal lang along ki untang tuma phan appointment letter ta pi pajir ponji puta press release ten achini pon News Tech Support, News Unified.